pokrećemo jednu inicijativu koja u stvari predstavlja pokušaj tešnjeg povezivanja naša dva naroda, podsjećanjem na neke slavne ličnosti iz prošlosti koji treba da budu most u toj saradnji između Srbije i Slovenije. To je pre svega Vuk Karadžić. Mi pokrećemo inicijativu da mu ovde u Ljubljani podignemo zaslužen spomenik koji će biti dar naroda Srbije, građanima Ljubljane i onima koji dolaze u glavni grad Slovenije. Vuk Karadžić je bio veliki prijatelj sa velikim sinom, slovenačkim sinom Jernejom Kopernikom. Obojica su bili lingvisti, bili su veliki prijatelji, zajedno su čak umrli, zajedno sahranjeni tamo gde su živeli u Beču, pa potom su zemlji ostaci Vuka Karadžića preneti u Beograd, a Jerneja Kopitara ovde u Ljubljanu. Mi želimo da u godini u kojoj obeležavamo 150 godina od smrti Vuka Karadžića podignemo tom srpskom velikanu spomenik ovde u centru Ljubljane u znak sećanja na to prijateljstvo jednog velikog Srbina i jednog velikog Slovenca. Sve sa željom da ta saradnja naša dva naroda bude još tešnja i verujem da će se to i dogoditi. U isto vreme otvaramo mogućnost da slovenački narod u Beogradu, u centru Beograda, u jednom prelepom parku kraj Kopitarove gradine, podigne spomenik svom velikanu. Posetiti Bled i u razgovoru sa gradonačelnikom Bleda pokušati da se dogovorimo o postavljanju jednog spomenika, jednog velikog Srbina, jednog velikog svetskog naučnika koji je zadužio slovenački narod. To je Srbin koji je zadužio sve jugoslovenske narode i svi su mu zahvalni, a Slovenci su čak Mihajla Pupina proglasili počasnim građanom Bleda, jer Pupin je, kao što znate, uređivao granice te bivše Jugoslavije, zahvaljujući svom poznanstvu sa nekadašnjim američkim predsjednicima i drugim uticajnim ljudima u svetu i zahvaljujući njemu, to svi znaju, pa evo i slovenački istoričari pišu o tome, Bleda i Gorenjske verovatno ne bi ni bilo u sastavu Republike države sada Slovenije da on tako to nije odredio. On je pomogao naravno i Hrvatima da mnoga hrvatska ostrva pripadnu Hrvatskoj, Makedoncima u odnosu na granice prema Bugarskoj, Vojvođanima isto tako. Znači, to bi bio jedan lep gest i opet izraz tesnog povezivanja srpskog i slovenačkog naroda. Mi smo došli da se sretnemo sa predstavnicima srpskih organizacija. Ovde postoji i nekoliko saveza i veliki broj naših organizacija. Znamo da u Sloveniji ima bezmalo po oficijalnoj statistici blizu 40.000 Srba, a neoficijalno ima ih naravno znatno više, jer mnogi imaju i državljanstvo Republike Slovenije. Neki kažu da ovde ima 60, 70 pa i više hiljada Srba. I imat ćemo oficijalne razgovore sa predstavnicima slovenačke države i pokrenuti rešavanje nekih otvorenih pitanja koji traju već decenijama. Naime, to je pre svega pitanje statusa srpske nacionalne manjine koje je ostalo nerešeno, a koje samim tim su uskraćena mnoga prava našim ljudima koji žive na ovim prostorima. Mi kao država tražimo da se pitanje tog statusa reši, jer je to u duhu evropskih standarda. U krajnjem slučaju i država Srbija je dala status nacionalne manjine građanima Slovenije koji žive u Republici Srbiji, iako je njih neuporedivo manje nego što je Srba na ovim prostorima.